wakati ahubwo avuga ko buri gihe uwe tayari kwa ujio wa Yesu. Ugomba kwitegura kugaruka kwa Yesu. Kila wakati buri mwanya maisha yako yawe na mahusiano na Yesu. Ubuzima bwawe bujyane isano na Yesu. Buri mwanya uwe na urafiki na Yesu. Ugirana ubucuti na Yesu. Uwe tayari wakati wowote. Uba witeguye igihe cyose. Na hii ni kwa nini? Ibi ni ukubera iki? Kuna mambo mawili. Hari ibintu bibiri. Inawezekana kabla Yesu hajakuja kwenye mawingu, birashoboka ko Yesu aba yataragaruka, ukalala usingizi wa mauti, ukaba wasinzira urupfu rutwara. Mshale wa mauti hujui utachoma wakati gani. Kandi ibihembo by'urupfu ntimuzi ngo urupfu rwazarya. Unajua mshale wa mauti ni wa hatari. Kandi muzi yuko ibihembo by'urupfu bikomeye. Unaweza sasa hivi unanisikiliza hapa, rero ushobora kuba uri kunega amatwi ubungubu, jioni ukaenda ukalala nyumbani, ku mugoroba ukagenda ukaryama, asubuhi usiamke, mu gitondo kubyuka reka na tukaambiwa tu yule mama fulani gatugatuwa mama Maruna ambaye alikuwa kwenye ule mkutano jana, ati twari twateranye materano n'umugoroba, ati kera byarangiye, kwa tuambia kwa tuneni tukaimba, tugahamagara korali tujye kuririmbira nyakwigendera, tutaimba tarumbeta ya Mwana itakapolia mala milele itawa watakapokusanyika namo majina yaitwapo loni wepo majina yaitwapo lo majina yaitwapo lo majina yaitwapo lo majina yaitwapo lo niwe tutaimba tuzaririmba, lakini ndio umeenda hivi tuzaririmba wagiye, sisi tutaimba ila wewe ndio umeenda, maze turirimba waciyo. Sasa ukienda maze ugiye kama utakuwa hujampokea Kristo, rero n'upfotara Yesu itakuwa ni hasara, bizaba ari igihombo, maana ukishakufa kubera umaze gupfa hakutakuwa na wokovu, nta gakiza uzaba ufite. Kwa hivyo ndio maana nasema jiweke tayari, niyo mpamvu mvuga ngo witegure, uwe tayari, witegure, kwa sababu katika saa usio sana n'ukuri mwana wa Adamu anakuja, umwana w'Imana bidatinze aragaruka. Mapendo ninapoenda kumaliza, rero bakunzi cha gusoza, andika fungu hilo tunamalizia, reka wandike igice giye gusoza, waraka wa kwanza wa Petro, urwa mbere rwa Petero sura ya 4 mstari wa 7. ibice ni 4 umurongo wa 7. Kabla Yesu hajarudi tena, Yesu ataragaruka, shetani atajaribu kuipelezesha dunia. Mbere Yesu atagaruka, Satani azagerageza kurimanga Yesu no. Kuna mambo ambayo unayoona yanavutia duniani, hari ibintu mubona rwose bigenda biri kugaruka, unatamani uende navyo mbio, ntabwo ari ngombwa ko nawe wakwiruka mambo ari ibintu byinshi bigenda byaduka, vinavutia mzinzi ugasangamo biragenda bikurura abantu mu busambanyi, uchawi unavutia ibintu byo kurabuza mu biragenda, ulevi unavutia, ugasanga ubusinzi mu biragenda buza, kuvuta bangi kidogo kunavutia, ugasanga kunyura urumogi mu biragenda byaduka, ukipita huku unakutana na walembo wanavutia, ukabona abakobwa rwose bizungerezi walembo wengine hata wamevaa nguo zimeishia huko tu, ukabona abandi bambaye imyenda hafi yo kwambara ko unavutia, unasema haya mambo ni matamu, ati ibintu biraryohereye ni byambere mazuri haya, ati ibintu birasobanutse. Sikiliza nikwambie, atereka mutubwire, ukiona shetani anajaribu kuipeti dunia, kuipelezesha, Satani akomeza ari kuryoshya n'imanga, inajaribu kuvutia, ukora ukabona igenda ikurura, usifikiri anaipenda, witora n'uje Satani anajiandaa kuiangamiza, ahubwo barategura kuyirinda. ukiona dhambi inakunyemelea, ubona icyaha kigenda kigusanga, usifikiri inakupenda sana, icyaha kirakunda, inajiandaa kuangamiza. Kule kwetu kuna nyoka anaitwa chatu, rero wacu dutunga inzoka yitwa imbiri mu Kinyarwanda. Chatu ni aina ya nyoka mkubwa, imbiri bari inzoka nini cyane, ambao wanaweza kumeza mbwa mpaka ng'ombe. Rero iyo nzoka ishobora kuba n'uruzirambere, ishobora kumira imbwa cyane. Sasa wakati wale watu wanaowinda, bari abantu bahiga, wakienda polini na mbwa, iyo bagiye mu ishyamba, wakifika mahali ambapo chatu yupo, bakagira ahantu hari uruzirambere, mbwa wengi wao wanachukua mkia, imbwa nyinshi zizatangira kuzinga imirizo, anaupitisha hapo, ugasanga imbwa rwose zirazinga imirizo, alafu unamsikia anaanza kulia, none imbwa igatangira gutaka, ukibivuga imbwa yagize ubwoba nyine, imbwa nazo ziratinya, analia, imbwa igataka rwose. Jambo la kushangaza ni ari gitangaje, analia huku anaenda mahali ambapo chatu yupo, usanga imbwa nubwo ibiri gutaka iri kugenda naho kiri genda